Monasqa kuyamasi, kunandia devoción matutinanchik parlawanchik apóstol Pablo yakininmanta. Kay yakinin mana ni hayk'aq tukukuq karqachu kawsayninpi. Chayta yachanapaqtaq noqanchik kicharinachik kay libro de Romanos capítulo 9 versículo 2 y 3 ninkay hinata. Hatun yakini tiyan sonqoypitaq nanay tukukuq mana kanchu. Noqa kikin munay maldesisqa kayta, Cristumantat agasqa wawqisniyta munakusqayrayku, pikunachus aychaman hina ayllusniy kangu chaykunarayku. Apóstol Pablo apaspa Diospaq evangeliunta tukuy laduman payqa rikorqa imaynatachus cristianos imaynatachus wawqi masin sufrisqankuta mana mikhunankupak nitaq upyanankupaq karqachu. Hinataq payqa atisqanman hina yanapaq kay runasta. Hinataq payqa chay nanaywan kawsaq sapadiya mask'aspa imaynata noqa yanapayman kay runa masiyta nispa. Kunandia chay yakinin noqanchispaq yakininchik kanan tiyan. Aska runas kunan tiempo munasqa kuyamasi mana kapusankuchu mikhunankupaq, vistinankupaq, nimata rantikunankupaq. Kunandia noqanchik yanapana tiyan paykunata. Mana chayllachu, uhnin makinchikwan apana tiyan evangeliuta, uhnin makinchikwantaj yanapana tiyan haywaspa runa masinchikman. Chayta yachachiwanchik kunandia Diospaq qillqasqan. Chaypaq waqllawanchik kunandia Señor ninchik. Qanimata kutichiykiri? Chayta yuyaychaspa kunandia munasqa kuyamasi saqisayki. Ayakama.